Phar Pirong Pia Kumlin Putot 5 mile long si Bipon Chutang Lo. Piniarni anta khat-khati bongrunga-ronga rat kidok kisungpen jokon ila. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Borjan MAC constituency ke perlu khat-khati bongrunga-rong no thong teron arong lapen rong khilana rat piniarni anta kaching thuramu kilongdun dia puthak rat pen lamthi chepaklang pon. Bongrunga-ronga rat lapen rong khilana ratatum pen lamthi kachepaklang pon atengki kedam tangkili ga prang vote nang kire ke bang ahut candidate atum lamchak nang kachipite kang atengki kilik nang pahai det lote kaching thura barsai to war pen chenglok kapre ga barsai setami nang pipo pusi nang chicha tekang lo bonta kilik pahai det apit ke lamchak chepapleng pledera sonsi nang mandet pusi alanglitum ninje pon. Bangso ronga rada tum kisung laki barla porlote towar misen ka veya jok kiso uni lo charli asomar lapen kadoka veta langbung lang player bokpen anikan bang la pusonsi papar nang rimtilo aduntu khathati bongrunga rong laki NH 39 ding road 3 kilometers ansedo anparta la sotowar akinang sot nai mate lifeline pusi chithan pon bonta piniarni sorkar pen thangnat kirap kidengpon ka vereki ningduk pikusi alangli tuma hinpen lamthi chepaklang pon. Ladakh nilitum National Highway 39 pen Gotom Busti Kipla 4 line kachit tok dun atuar bangke non akayalong nilitum kachit heglong bangke economic lifeline asonsi la bangso tuar manlo boy fitame la so tuar barikha nang ki hira por hulo pulo tangte usumar school ki dam ke bang kasik sak pendang lok keso kiune kadokawe an sitame la so tuar kachilengi fanil dum problem pik lapen arwe nang kijang pora hulo bulo tangte kengkunga dondon alang si ke hat nang la son si niltum chetong nang lo la so tuar lapen thu labang so tuar nilitum fan ha SDC government hut joint rong pi CEM mahut black topping nang pi lok penam parke non kedobom ki kibom ma sarkar tum sitame BJP sarkar tum sitame mane nang matha palet palat la puson chitheglong le la pentu BJP government mate non kedobom council kedobom team kar bianglong kachi putum development puke ade jang ak sida development pu asin sab nilitum ke khotkhoti bongrunga rong asora bangke non anda development pu asin sab bang theglong le pinlang chimia lo thekta. News report KATV News. Let us examine our ways and return to the Lord Pathepi and Ponsi, Lakhasar ke Bithung constituency ke Parlopon, BEC reng thamalong kedam tang ni phai inkor ner kep arnipen thereponi phai hini arni an ninia pharman Believers Eastern Church Satgaon Diocese atumpen phongnia phong convention ame pi kapeman pon. Jesuit Believers Eastern Church Satgaon Diocese atumpen bangso mepi kapeman ponalong aluhia manpen Reverend Father Ajay Tulsiari kachetong dunalong Reverend Father N Khumba Reverend Father Thangau Dimnel Father Tapan Milik atum chetong dun rentisi bangso melong RD chipipon. Aduntu anparta Reverend atumpen Radaphan Arnamalam Than Ponsi may pi kedo unahut Arnamaphan Kerwa Lunpen Luncheto Tame Lunpon.
pen reverend atumpen Bible kangthir alongpen athipi kiripon alam thi tami rataphan than peklar ponsi bangsomai misen pen pichun pon. Our unity should be in such a way that even if there is nothing to share, আমি লাগাই মধ্যে একো নাই হলবি এনেকা কথা পাতিব লাগে ইমান মিঠা মানুষ এই ইমান হাসি আছে কি কাৰণেও কি খাইছে এই লাল চাহ খাই কেনে ইমান খুশি আমি তো লাখ লাখ বিজনেস কৰি আছে এখন হাসিবলৈ পাহৰি গৈছে Our family should be like this আমি লাগে ঘৰ তেনেকা হ'ব লাগে খাবলৈ একো নাই আলু আৰু ভাত হলবি ল'ৰা ছোৱালী বহি কেনে পুৰা গান গাই কেনে মজা গান গাই আছে মানুহ তো ওচৰতে সামনেতে আছে পুৰা ডাইনিং টেবুলতে বহি কেনে কি আইটেম 10টা আইটেম খায় হলবি মতা মাইকী আৰু এনেকাহে চায় এইটো তো বা কি খাইছে ইমান হাসি আছে কি আৰু বেছি ভাল আইটেম আছে না এইটো আলু একটা আৰু ভাত এইটো লৈ কেনে ইমান ফূৰ্তি না আমি লগতে ঈশ্বৰ আছে আমেন বাইবেলতে কৈছে গড ইজ ইমানুৱেল ঈশ্বৰটো ইমানুৱেল এনেকাহে দেখা দিব লাগে আজ আমি কৈছে আমি লগা ট্ৰেডিশন ক্ৰছ লাগা আলটাৰ লাগা আইকন লাগা যেনেকে আমি নেদেখাই চকে দেখাই দিবলৈ পাৰে News report KATV News. Sining long lekang dugo pora hut karbia khai long soar long bongpen nok bepi pulote rong pharpi rong beta inuda nok bepi pusi hok ponno rong pharpi rong beamen binong laki kareng rong pharpi pusi alangli sarpisar buratum chi ir pondo sonsi rong pharpi rong belaki nut khain anok bepi pu hok ponsi non sining pirthi kang tang por anstami alangli kumlin salam ponsi karbia khai kido anatum ke karcho kachardo masai deng ponsi nok bepia kumlin along talon pon bomdo rong pharpi rong bia kumlin ke dam tang apor laki difu rong sopia long si sompondo bonta difu rong sopia long fly over ka salam majok bangso kumlin phur ponjok si rara tuma bangke manghu prong ason si tolo an parta bangso kumlin ati maklong pen phur ponjok pen konat si ki bidam thuji ma lapen konat si ki pon ed mapu penang anara tum manghu prong ason si dolo Ajar tinggal tu sekolah dan kopi dulu konat si bidam koma dan so kumlin hop kami sompon tela ma pun kena ara tu mangke masa pon dulu ara tu ke minggu tu macam lang sami non mangke buat itu tumpan biasa kami kalau je bangso kumlin di purong setia long pen purkonjok si sami non buat bangso kumlin ada di purong manjak kecil yang tawa pas mal songbe enterprise atau lofi nang itu bangso kumlin laki lo makanya bangso kumlin laki mana macam amhor itu kontelan lah bangso kumlin laki ye tang siapan mana macam tangnya tang dia dengan bangso itu macam bonta nona bangki isi birta ki meson si ilitumalong long pondo birta ki mela ki rong pharpi rong bia kumlin difu rong sopia long pen phurpon joka phit punot puthot difu man jaga chelenga towara dung 5 mile song be enterprise thengno along anwan thu si nok be pia kumlin nang bi thulo bangso rong pharpi rong be ate rong pharpi rong be kumlin amhor man itu nak pasang pon kamilong dalam ini ada tang kami bilangน้องสินะพ่อเวลาพ่อตอนนี้เป็นหลังตอนนี้รู้ตัวตอนนี้นี่ก็ใช้ทางวันนี้เอามาตัวนี้สิเอามาพ่อนี่ที่เป็นที่ตอนนี้ของคุณมันถ้าเป็นวันที่มาที่คุณมันจะการเอาคุมรีแกนบางส่วนคุมเลี้ยงการที่ตัวคนนี้เป็นประธานแต่สิ่งที่ตัวKATVนี่ก็เห็นเป็นของตุ่มพันเราป้อนสีนะปักหลังคนเห็นจะพอหมดต้องเสียเอามาพ่อนี่ทุกคนได้สามีคนที่ตุ่มนั้นตุ่มนั้นปักหลังคนที่ที่สิบคนทุกคนแต่สิ่งดูไม่ทั้งนี้การดมเราไม่ทำได้bangso kumlin along kikim kirang kepang e kepang jik kitang pa meji apan non hitiroi ni an aphit lote tang pon pa me pobosi mystery atum pen klar dakalam thi pachini pon thu news report KATV news pinia berta bangkil ansikang tonlo dummi thakmi kardom